Mamit Chimveng All NGO le Village Council chuan an veng no pang Francis Lerem Ruata kumsom pakhat mi tual thi na an dem tak zedani ti lan tir na le chiat tok chungte an tor puizia lan tir na atan voin August ni somni pakwa sang ni somni pathum hian an venga kongzo an huai hota mi thanem tak an tel ani kongzo video toy te te ilo thir phot te ang Chimveng ban suwe me chuan OMM bang ze kaka aruat lova voini ayan a OMM bang ina ahi sakani tini kapuana siat pifan ang keto Chimveng ban suwe me chuan apekil le do nani kalome Vopi no pangtor tinara tak takkan tu yan Chimveng khotlang Lomrakto sunse Tuna chuan chui chuan ni rose kan tigele don ni Lalam ruwa ka tinay yan loite Chui chuan ni rose Lalam ruwa ka tinay yan loite Chui chuan ni rose Mamang ising alawin sa nahi kan vete Kim ka sose kan tigele Hetiam bihi kan kotola Anak yang beras yang dirose yang tidak ni Tuan katuhi Tuan katuhi Tual thana khen tu alawin Tuna chuan Chimveng no pang khungai thak Francis Lerem Ruata puala kongzo hi chomha dar som de chan vea tran ania kong anzo chungin dor zong zong khar ani kongzo a hian khotlang mi pui nu le pa pitar putar thalai te le zirlai no pangte an tela thuziak chi sang sang an keng lang ani Francis Lerem Ruata James Nelson Himafapa Mamit High School veng tual thi na chungchanga hian Mamit Additional SP Pulal Pian Thanga chuan August ni somni pariat thotan ni khan apisa a Mamita thuthar the dar tu te akoma Police malak dan le tun thenga an din mun tlang pui asoifia ane Mamit Additional SP chuan Francis Lerem Ruata thattua pu Arlarin chana son of R Remlal ngaka Mamit High School veng in puanna atringin tual thattua rin ani na nem nge theitur an mu bel thu asoya August ni somni paruk in rin ni tlaya khan Arlarin chanan Lerem Ruata thomno afun khom athu ruk asoi mun atangin thomno te chu mu chua ani thu asoi ani zona changin Mamit Additional SP chuan Lerem Ruata tual thina hian Arlarin chanani lo midang in nam noi an om theina om an la riat lo thu asoya heti rual hian Lerin chana in puan bel na ni om taka thuthang tam tak chu bel chian dol lo ani thu le police ten an la riat lo thil te ani thu asoya thu bel chian dol lo adar chiam thin chu poi ati thu asoi ani nu chuina kal mek ani awangin film khur angai ti soi in thu bel chian dol lo le zel dun thu bol the dar lo turin mi pui angen ani Mamit Additional SP chuan Francis Lerem Ruata tual thina an chuina charge sheet chu nisom ko chunga pe man tur ani thu soi in danin hun apek chung nge ya charge sheet
pe man an tum thu asoya thu buelian tham ani afangin police atangin thil phuan char zung zung rem vek lo ti asoi bok heti lai hian August ni somni pakua Mizoram police thu chuin atar landanin tual that tua pu arlarin chana hian Francis Larem Road chu August ni som pasari kumsang ni somni pathum jana nga ka motor works mamit chunga hursual na kai noi awangin atha ngei ani thu police ma a apuanga arlarin chana laka hian mamit police station a IPC 302 tlo chanin tual tha thubuai zialu ani